So we established a food partnership for Ynys Council, aiming to look and develop the food economy across a wide range of sectors. We've set up the Anglesey Food Partnership Fund, so we're looking to support local and sustainable food projects. It could be community-based or an individual or a business, and supported 10 different projects, 3 of which were food businesses and organisations. So one of the businesses we've supported is Anglesey Bwyd. We gave them a £3,000 grant to purchase equipment which has helped streamline their business. Mae'r gefnogaeth dyn ni wedi cael gan y Partneriaeth Bwyd wedi bod yn ddau beth mewn difri. Yn gyntaf, yn ariannol, dyn ni wedi cael hwb ar gyfer prynu offer, a dyn ni wedi sefydlu stafell ar gyfer prosesu mêl sydd yn cyrraedd safonau hylendid. Yr ail beth ydy yr help drwy rhwydweithio efo cynnyrchwyr bwyd eraill, a rwan yr help ar cyngor dyn ni'n gallu cynnig i eraill a rhwydweithio a creu marchnadoedd newydd a cynnyrch newydd efo'n gilydd. Dyn ni wedi gwneud penderfyniad i gadw'r busnes yn lleol, i gadw yn milltiroedd bwyd i lawr, felly mae'r holl ffeil dyn ni'n ei gynhyrchu i gyd ar Ynys Môn a dyn ni yn ei werthio i gyd ar Ynys Môn. We've also supported other organisations, so Carry Amlwch, which is the Amlwch allotment group, and they struggled with access to water on site. So we gave £3,000 to Carry Amlwch and they were able to tap into a natural spring on site. Y ffaith bod gen nhw dŵr yma ac yn hawsach i gael dŵr, mae'n golygu bod nhw'n gallu meddwl tyfu mwy. Chos cynt, eich so nhw'n tyfu gymaint yn meddwl, o, dwi'n gorfod cario dŵr yma. Ond da ni wedi cael hwnna, hefyd da ni wedi gwneud honesty cat. So, os da ni'n tyfu gorfod, da ni roed yr bwyd yna wedyn ar yr honesty cat, mae'r pres wedyn yn mynd yn ôl i fewn i'r rhandir. So, mae'n mynd rownd mewn cylch tydi a mae'n gweithio'n rili da. Be da ni wedi wneud allan o hyn i gyd dwi'n meddwl ydy, da ni wedi dod o gymuned at ei gilydd, a beth gennym ni yn yr rhandir, da ni fath o teulu bach, a mae pob yn helpu gilydd. So os da ni wedi gwneud rhywbeth, dwi'n meddwl bod ni jyst wedi helpu, os da ni wedi helpu un person, dwi'n meddwl da ni wedi gwneud gwahaniaeth, ond dwi'n meddwl da ni wedi helpu lot fwy o bobl. Obviously, each local authority in Wales now has a food partnership, so it's amazing to see what's going on elsewhere in Wales. Everyone's impacted by food and life. Things in Cardiff would be different to things on Anglesey, but it's great to have that network of people that are all working towards the same goal.